Menta kasngi MLA ka nongpoh uba Mayralborn Syiem ulah hiar si ka shnong Umtham bat sari khushi ka bahap hapo ka nongpoh constituency banyak keren bat kinong shnong jong kathan. Hakani ka jingialang paidbah kinong yashim benta kilaya sam ya kijing bat kijing sngau jongki hakabalaya don lang daw MDC uba balajiat rani bat kidikot jong kakur sok khwai bat lingdo. Uba Syiem ulah penbana ya ka work order ka ba arlak tingka nak benta ka way pakwe ka kurban shnai ki kamra bu marbam hapo ka scheme Special Rural Works Program nak benta usnam arhajar arpulai arpusaw ulah banjur ya ka jing donkam ban penne pensa ya ki riti dustur jong kathan bat ulah penslur ya ka imlang sa lang ban sngau sarong ila ka jong ka pateng da ka ba penkut da ka jing kitbok kitwiang nak benta ka lawe jong ki shnong. Gusto yung di ban Ïa Ka reti gusto ka korsyor ko pinin mudan ni hapan pennek ya ka. Bagi kitbok kerwin ya kusok kwai di barak kowe. Bat hagi jingialang ti ke jungi kumoloong mene hagi khalai teli pun MLA bokhi pila kersam maha hagi pol ke berjam. Haba wilayah berwandrung bat kulang kemat jongki. Mereka sendiri kejuan ke kalau bat pendek ini di kulang. Mengadap berkulang for election. Yang banyak, ya orang khalai teli ikut. Dan aman kita khalai teli bagi pendek, sin pendek. Agak juga por ni namla. And ring in yet case wise.